Yeah, 70th Scene presents nabateguye neza cyane Assam feature film feature nuko tuyitangiye bwari bwakeye neza umunsi zari nziza. Jonathan Bennett akarimo cyane umugabo mwibuke ni umusaza yagukinaga filime kitwa Generous Daughter ari kumwe n'umugabo witwa John Travolta. John Cromwell akarimo cyane abakinnyi bo ni nyinshi. Jackson Bondi uko bwari bwakeye neza ni imodoka irifashe inzira aho ivuye naho ijya ntuhambaze gusa ndabona ari ahantu hazima. James Conway akarimo cyane Cromwell ikinnyi ni nyinshi. Utwaye imodoka harimo iki murabona iki hagomba kuba agiye guca Memorial Day umunsi wo kwibukaho afite ishapure agomba kuba byanze bikunze raho penitensiya. Kumbe hano ku ruhande hari imbunda uko yatwaraga imodoka ku ruhande hari urwandiko n'imbunda ya pistol zimwe za kera ku bwa Diamin Panyoko kabunda hatu urwandiko hari aho yaraje mu modoka ye asa n'ari umusirikare funguza zitaho ngaho yaragiye kwibuka turibuka aribuka cyari igihe cyo kwibuka bagiye kwibuka iki yitwa Vogo naga pistolo umusore mo kugenda mu nzira uko yakatangiye kwibuka yatangiye kwibuka byinshi. 6 we got a possible IED blocking our patrol. Hari icyo turimo kubona imbere yacu aho turi kuri patrol over bisa naho hadoye Haditha Izavuya ahangani muri province imwe yo muri Iraq. Abasore bari ku rugamba umusore mwibuka atangiye afite agapistoli yari tangiye kwibuka yibuka ari muri Iraq yari kumwe n'abagenzi be bari ku rugamba atangira guhamagara ubutabazi basa naho hari icyo babonye. Maybe the collector will get a good chunk of wool out of this. Who? First, let's see if little Bo Peep had a Russian 130 for breakfast. Batangiye gushidikanya ku kintu barimo kubona imbere yabo hasa naho n'agasimba kaguye hasi kavuye amaraso. Vacation, a good sign or bad? Umva bisa naho hano mukanya gato aribwo bakamaze kukica tugomba kumenya niba hari umwanzi cyangwa adahari. Wari uyoboye ni wa musore Vogo. I know you're fresh as this Haji roadkill, but talk like a Red Bull, you know. Umva wangu uzi ukavuga maze ugasanga ibyo uvuga byose urakangana. You talk like a Red Bull, you know. Fire team leader request. Nabya bintuza birwana ibimasa birwana bitazi nicyo bigomba kurwana nabyo. Bya bimasa bashyira mu ntuza bikarwana. A word, Sergeant. Walk and talk. Sergeant yategetse ko bajya bamaze bose bakajya gusuzuma. Bamwe sigara inyuma zirinze. You remember Camp Ripley? Better shot is a freaking understatement. You suck. Sergeant uribuka neza ko isasuze kurasa neza ari ugomba kubanza imbere. Wa muswaho. Sergeant hakira ati muri aba snipers. Sergeant yashaka kwigira mwibuke neza ni ugiye kwibuka. Gusa byose arabyibuka ari muri Iraq. More important, accuracy or safety? The two aspects in question are not mutually. Turagenda tukubera ko twizeye aho tugiye cyangwa kubera ko tugomba kwirinda. Vanuri muri ambazi nanjye mfitiye ubwoba. Ubone Sergeant. Sergeant araseka. Does that translate to English as both? None suragira ngo usobanure ikindi kintu kitari cyongereza. Yawe data byose byagize ubwoba bwo kujya imbere. Sergeant yifatiramo. Kumva ko bari bakujya imbere. Ya Allah bakafiri baje. Ho! Giye byo muri Iraq. Abana b'Abisilamu bari hariya bararakaye banutse ari bazima ubwo nibapfa mwana wawe urareba bariya nibo bahaduye batuziye mu gihugu. Tugomba kubereka ko natwe turi ntagondwa. Bakomerwa bagataha. Bataha bakazabiganira. Sergeant arangije arongera afata indi imbunda arimo arazigurana buri kanya dore agasimba kapfuye. Nibizaye niba koko kishwe mu kanya ikane ko kaba inzira yo kubereka ko hafi hari abantu bahari. Danger close. Yeah, come on, let's just do this. No. Tujye kubikora ndatereka da. Kumba banabo barimo baraganira ngo bihurire baraza begera hafi. Mureba agashahari. Kumbe arakabwa kari gatuye hafi kaje kaza guhunahuna. We zana nturitse ya papa reka babanze begere hafi. Turita shana hari abarikira bageraho. Just do the job for. Igisasu nicyo kiri muri kakana. Akabwa karagiye maze kagiriye rwa rusimba karanje kahita kihungira. Kandi igisimba cyapfuye nibwo wundi rakirye. Igisasu we. Turetse mu rusasu shaho. Wengwe no hakunino mwibuke byose nibyo Sergeant arimo kwibuka. Mubo cyaturikanye Sergeant arimo. Bazanje guhamagara medic. Kumbe turabanya ira. Aya.
bahise babaha babiri umusaza n'umusore inota mike cyane indege y'ubutabazi yari mu nzira irimo kuza atari indege gusa ndetse n'imodoka barahamagarana ko hari abanyamerika igisasu giturikanye patroli ku manywa y'ihangu saa 9 saa 8 izuba rya rukamba rimeze nabi uko cyagaturitse Sergeant cyari giye kiraturika maze gisa nk'ikimufata mu kuguru fragment mucakira mu kaguru Mede ku butabazi hafi komando w'abanyamerika ku rugamba bajyanaho n'undi mukomando ugomba kuvura byita first aid guma rukomeye. What are you doing? Strong son of a bitch, you know that? Nice piece for the collection. Abasiko baramuhaye inota mike cyane ndege ya Croix Rouge yari maze kuhagera Red Cross ariko nayo yagikomando igomba gutabara mwene wabo. Really that bad of a shot? Let's go care of him, cop. Hello. Sergeant nugira ikibazo abakurashe nabo turabarashe. Ndege atabazi bwari bwahageze katurori. Minota mike cyane bari mu matware y'abanze mwibuke neza bari bateze igisasu nabo babahaye ndege yagurutse abakomando katururi. Times in this tackle box. Then one day, I finally said to Grandpa, where'd you get this thing? Tuvuye tugaruka hakuno ko Sergeant bakamuzanye hakuno hari warurimo kumuganirira ibya sekuru. Pellaloo. He torches a pillbox, right? And this Japanese officer and 2 foot soldiers come charging out. Yaragiye mazangana n'abasirikare b'Abajapani ubwo ni mu ntambara y'isi ya kabiri. Bearing down on him. Nta kindi kusogokuru wanjye yakoze yarwanaga nk'umusirikare. Hafi y'abanyamerika abagabo bakuze cyane muri imyaka bari muri za 80 90 hafi benshi barwanye mu ntambara y'isi ya kabiri. Handles toes, see? Turakantu data sogokuru yansigiye. Twaraganiraga buri munsi data yaramunsigiye nkajya nsigara nirirwa nganira na sogokuru data ubwo yagiye ku kazi. He said it was his confidant. Karagatangaza uburyo kubwira ukuntu barwanaga kuboko kundi hand to hand combat. Ibyo abanyamerika bategeze bakora muri Iraq. Bakoreje intwaro zigezweho gusa. Ever catch a barbel in the Euphrates? I hear they're delicious. Ndumva aragatangaza muri munaganira ibiganiro biryoshye. Nundi mudamu umusirikare kazi. Gusa ugomba kuvura bakomeretse Sergeant nawe ari hano aracyari mu gitanda. Good night, Private. Good night, Lieutenant Tripp. Watwihanganira tukajya muri private Sergeant arangije ariryamisha. Back to your unit tomorrow, eh? Ushobora gusubira muri unit sibyo? Yego mama. I'll have a chance. Uracyafite amahirwe yo kuganira nanjye. Man, Lieutenant. Yego mama mbwira ndakumva. Not what I meant. Lieutenant. Before you leave, I am going to unearth one detail of your life besides your name, rank, and squad nickname. Mbere yuko tujya kuresha usubira mu gisirikare uraza kwanza umbwira amazina yawe, ranka yawe ndetse n'uburyo winshi gisirikare n'igihe wacenjiriye icyatumye ugikunda. Call ask, don't tell. Nditeguye mama ariko usibye ko muri kode zacu harimo kubazwa nituvuge. Coach Little League Baseball. My favorite meal is a burger with ketchup and mayo. Atangira kuvuga ibiryo akunda, vuga imikino akunda. My biggest pet peeve is the phrase, it is what it is. Nuko bimeze. There you go. That's not exactly what I was after, but Musore muto ntabwo nshaka kumenya ibyo wakunda kurya n'ibiki. even Greek warriors collected souvenirs, soldier. But you're different. Uratandukanye musore muto. Uri umusirikare kandi umusirikare usa nawe bikunda. Off, you know. Hari umuntu umuryango wanyu wigeze umusirikare cyangwa bikuganirijeho? Yego mama. I gave it my best shot. Ndashaka kuyomenya You can ibyo. take your secrets to the grave like every other tough guy. Ushobora kuba ufite amabanga wibikiye ariko uri umusore utoroshye. Ndagira ngo tubiganireho. Mama, karame. Have you ever heard of La Center, Minnesota? Yatangiye kumubwira iby'isengero Center MN Memorial Day ku munsi wa gatatu wo kwibukaho. Umusore atangira kumubwira ahantu yari atuye. Ubwa mbere na mbere ajya gukunda igisirikare uko byamugendekeye. Yari yavuye mu rusengero bwa